Mentah perlongan wara HP ke kubur. Bu ke Pakistan Navy yang kichat ma si Arabian Sea. Tom ngam. Hapdeng bating ke jingat ma India bom laban pep. Bu ke Pakistan Navy yang kichat si Arabian Sea. Kam bagi chat Pakistan Navy ki penyaja ke jingkilan siat hapdeng banang he ke jing kajian. Yang disipai dulu Pakistan yang drill. Hapo ke duriau jong ke economic zone south of Karachi ke Pakistan. Katkum na ke Pakistan Navy. Peteng ke jingkilan na kamta arsni hagasi sejan bersni play. Kasdang hakapon niyo bije mestep hagasi sejan. Patkut hakapon ru bije janmid hagasni ke bebut. Kadril jong ke Pakistan Navy kaya tengku berkeju ke jingkilan na ke Indian Navy hagasni play. Penyai ke Indian Navy bunjat ki siat anti-ship missile Arabian Sea. Ki missile basiat la penyai ki chatma babu Arabian Sea. Ki chatma kan thup ka Kolkata class destroyer, bat ka Nilgiri, bat ka Kriva class frigate. Ka Indian Navy gong, ka action ka ban pelong ya ka igai ka ban pediang, bat pen i bangila kre ya kirmasan. Susu ka ong ba, ka kilan military ka dairu ban pen i ya ka jingkot bo, ha ka jingle ka bane. Baroa, kispai dureu India dan Pakistan. Kila husiar bah, nadu kapal gam attack. Haga jing syair tmah ka arpa artere April. Penyap kileno arpun rengut kinang jungokai pahal gam Kashmir. Ka India ka ong baka attack ka day de kileno Lashkar Taiba. Babai tingka ka Pakistan. Publish board. Story talo, London Network.